Siyabingelela siyakhosela bazalwane egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu siqhamuka khona esontweni All Saints Cathedral leseMbabane eveni laseSwatini kuyidayosisi yaseSwazini. Siyabonga bazalwane lethuba lesimtholile lokuthi sivele kini kuleyo lenkonzo namhla kulisonto lesithathu lobungcwele kaNkulunkulu. Izifundo zethu keda namhla bathandzekayo zitholakala encwadzini yetifundo ekhasini le-43 bese encwadzini yetinkonzo itholakala ekhasini le-243. Siyabonga uNkulunkulu losinikele ithuba namhla bazalwane kunami lotabe akhona inkonzo kunemnakethu umshumayeli wethu Nyamane Themba lotabe asifundzele letifundo tethu natsatewethu belileni losithathela le video. Sibonga uNkulunkulu nje bazalwane ukuthi siqhubeka sithebula letinkonzo nani niyaqhubeka niyasicocela ukuthi niyadibukela niyasithola isikhathi sekuthi noma ngabe ningakuphumeleli la enkonzweni kodwa nikhona ukuthi sikhona simdlulise uNkulunkulu. Njengoba sesishilo bazalwane namhlanje ilanga lesithathu lomngcwele kaNkulunkulu kuphindze futhi kube lilanga lebitwa ngokuthi Ember Day lalapho sikhumbula khona ngokuthi sesicala simo selitulu lesisha isizini lesha bazalwane sekungena busika njengoba sesivanje emakhata sesedlulile emkwindla sangena ebusika lomtawusi lapahamba esengena ethwasahlobo kuphindze ngene ehlobo labanye labatiko inqubo yebandla yakatheni ukuthi sonke isikhathi ngangena simo selitulu lesehlukile bekuyabe nesikhathi semzila nekuthandaza sicela uNkulunkulu ukuthi Nkosi amane kuhambe kahle siphinde sibonge ukuthi Nkosi lese sedlule isikhathi sihambe kahle. Sisho umthandazo wanamuhla uNkulunkulu wamandla langaguquki udembule ukuthi kithi ungiyise nendodana namalo engcwele sigcine siqinile kuLukholo ukuthi sikubone sikubaba sibusise igama lakho lengcwele ngoba uNkulunkulu munye lophila akusa enkathimulweni nyalo nanini. Amen. Sitawuhlala phasi bazalwane sithole isifundo sethu sekuqala esiphuma eTestamenteni Elitsala. Siyabonga ke bazalwane sesitholile emavi safundza sathandaza sawuqhubeka ke manje singene kiyo inshumayelo yethu yanamhla bazalwane. Inshumayelo yethu yanamhla ke bazalwane sihloko sakhona sithi kubonga uNkulunkulu longiyise nendodzana namoya lengcwele. Njengoba sishilo ukuthi bazalwane namuhla lelanga lesibitathini langa lesithathu lobungcwele kaNkulunkulu. Izifundo zethu ke namhla bazalwane sesiqala isifundo sitholakala kuIsaiah sahluko sesithupha. Sicala ukufunda lesahlukaneni sesiqala sesahlukaneni sesiphohlongo lihubo lekhona lihubo le-29. Sifundo sesibili sisencwadzini yabaseRoma sahluko sesiphohlongo qala ngesini le-12 siyogcina le-17 bese sekuba khona livangeli ngenkanzisa kwaJohane longcwele sahluko sesithathu siqala esahlukaneni sekuqala sihambe esahlukaneni se-17. Ime kanjalo ke bazalwane izifundo zethu namuhla sesiqala ke inkonzo noma sesiqala ke sesichubeka nayo inshumayelo yethu bazalwane. Sithike bazalwane namuhla sikhuluma ngendzaba yobuthathu lobungcwele kaNkulunkulu. Indzaba yobuthathu bazalwane akusiyo indzaba lebelula kuyiconza. Indzaba lenkhunyana leyayibange mhlawumbe beseba nemisiko labanye mhlawumbe baze baphume ebandleni babo bawakha inhlangano tabo ngenxa yokuthi mhlawumbe abavumelani nokubona kwethu ngalisolinye nokuthathu lobungcwele basimakazi. Siyakhuleka ke bazalwane ukuthi wangathi uNkulunkulu asisita thithini lesibuye sathi bazalwane singavumi ngokuthi siyengeke singavumi ukuthi silahlekiseke kodwa lokumaqiniso ngaNkulunkulu wethu sikwazi sikubambe lokuphuma emvini nalekufanele ukuthi siphile ngakho. Amen. Indzaba ke bazalwane ke kuthathu lomngcwele kaNkulunkulu iyafanana nendzaba yensinziso. Umuntu nakaxoxela ngayo uyawuva kwangathi kuyadlala ayisiyo nje umdlalo kodwa nase ufikile wangena la ngekhathi wase sokuyabona ukuthi nembala indzaba yethathu kaNkulunkulu indzaba lekhona kufanana nomuntu nasangenile wangena wavuma ukuthi Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wakhe ubese
ubese sokuyakhona ukuyiconza le ndzaba le mhlambe nawusene ngaphandle ongakhona ukuyiconza ukuthi kusho ukuthini ukuthi lo Jesu Kristu ungumsindisi webantu njengoba nje sifundza namhla ukuthi umsebenzi wakhe bekufundisa afundise njengoba afundisa indoda lengiNikodima ukuthi into ukhona ukuthi iphumelele emhlabeni ikwadi ukuthi ithole uphila lophakathi leyayifisile ukuthi uthole uJesu Kristu kodwa ke siyayiva indzaba yabazalwane asathi mayagcina ifinyelele lapho noma yafika yakhanza kwenyukela yaseyalahlela alisitsheli kakhulu iBhayibheli ukuthi kwaseke kwentekayo kodwa indzaba yokuthathu ke lomngcwele bazalwane mhlawumbe lesingadibhuda ngayo ukuthi isho ukuthini izivekela ukuthi sinaNkulunkulu munye lovele kithi ngentiqu letintathu ungivele aNkulunkulu uyise kwavela aNkulunkulu indvodzana kwavela aNkulunkulu Moya loNgcwele sithi uNkulunkulu longiyise akekho ngequlu akakahlebuki noma akakaphumi noma akasuye uNkulunkulu loyehlukile uNkulunkulu loyindvodzana naye lokeselo ehlukile uNkulunkulu lomoya yebo siveka tiqu letintathu uNkulunkulu lavele kithi ngato kodwa akusho ukuthi bazalwane sithi kukhona uNkulunkulu uyise kukhona uNkulunkulu Moya kukhona uNkulunkulu indvodzana ngoNkulunkulu sibachaza bahamba babathathu balandzelana cha munye lo Nkulunkulu lovele akuletiqu leti ebukhoneni bethu bazalwane siyakholelwa ukuthi uNkulunkulu uyise mhlawumbe lovele kuqala kithi sibantu kwalandzelana uNkulunkulu indvodzana kwagcina uNkulunkulu Moya loNgcwele lovele kithi egcineni ngokuthi sikwadi ukuthi sithole amandla aNkulunkulu njengoba abazalwane sikhuluma indaba yokuthi sisaqhubeka neminyaka wethu ukukhona nokubonga nokuthulisa uNkulunkulu siyabona bazalwane nasubuka lo nyaka sewulandzela ukuthi nembala kunetikatsi netigaba takonke siyabona njengoba sesingenile kulesi sigaba lesi bazalwane ukuthi lesi sesigaba lalapho uNkulunkulu sekativetanga kukhona bakhe lophelele tiventile uNkulunkulu ayindvodzana nakavela kithi nesikhathi sekuta sangena saqhubeka sahamba waphindze wavela uNkulunkulu asaNkulunkulu aletha yona le ndvodzana yakhe emhlabeni ukuthi sitewuphila siphile nayo siphile ngayo waphindze futhi wavela uNkulunkulu sesingenile esikhathini sekuzila lalapho avele khona aNkulunkulu lovukile ekufeni uNkulunkulu lokunqobile kufa saqhubeka sabona avela aNkulunkulu lokunqobile kufa kaNkulunkulu lomoya lowehlile wehlela kubantu wafika watawuphila wahlala emkhathini webantu sisakubuka sibona konke ke lokhu bazalwane siyabonga siyathokoza ngoba solo siyadibonga letigaba kuhamba nathi uNkulunkulu kufanana nema-seasons bazalwane wokuthi lesigaba lesi uNkulunkulu uvela kithi akanje kulesigaba lesi uNkulunkulu uvela kithi akanje uthi-ke egcineni kwako konke uNkulunkulu sekavele ngato tonke tindlela so uyavela kithi-ke kulesikhathi sekuthathu lobugcwele so uvela aNkulunkulu aveta ubuthathu bakhe lobuphelele aveta ubuthathu bakhe lobungcwele abe aNkulunkulu munye simboneke bazalwane umsebenzi waNkulunkulu kuletikhathi sisambonga samjumisa avela kithi avelela kithi etinkingeni nasebatimeni lesibhekene nabo siyabonga uNkulunkulu bazalwane ngokuthi sibantu bakhe akakasilahleli eceleni sisesendlulile ke sitawuthi sesendlulile bazalwane kulesi sikhathi sekuthathu lokugcwele bese uNkulunkulu uzobhekisa emadonga ngakithi sokuthi sengilendele bonke sengimfundise bonke phumani nihambe niyokwenda abantu babe bafundisi bami ngoba sengimgcwalisile ngemandla sengimfundisile sengimnikile futhi nensinziso ngaphinde futhi ngamkhomba nendlela yokuphila leselapha emhlabeni ngakho kuyani abantu bakhe niwulandzele umgomo wakhe nithole kuphila nithole emandla nithole ukubusiswa nithole uqobo lobusha lobutawunela kokuthi nikwati banetingcondo letisha letikwati ngokulandzela uNkulunkulu endleleni yakhe yekuthula siyabonga ke bazalwane ukuthi sikhathi lapho silungiselela khona ukuthi sitawuthi nasesiyophela siphinde futhi sibuyele emuva singene kiso isikhathi se-Advent lalapho sitawufike sicele ukuthi uNkulunkulu asambulele
ngokuthi umbani yena usebentani empilweni lethu, usiphathele ini, usiphani aNkulunkulu, yini amqoka kangaka lo Nkulunkulu empilweni lethu. Sisabuka ke bazalwane izifundo lethu namuhla siyadibona ukuthi ekuqhubekeni kwayo tizile kakhulu bazalwane enhathimulweni yaNkulunkulu lesimkhontayo nalesihleli kuye nalesiphiwe yena. Siyabona uNkulunkulu ngoba lokhu bazalwane kwentela ukuthi kusivetele ngokuthi nawe lelanga lesithathu lokugcwele kaNkulunkulu nalo limqoka njengalamanye emalanga lesiwatholako nje ulimqoka njengalamanye emalanga lamqoka ekukhondeni kwethu njengelanga lelisonto lesithi ilanga lelisonto levuka kwaJesu Kristu labe selendlulela emalangeni emasonto onke lamanye amasonto njalo bazalwane simemethela sibonke sidumise ukuthi uvukile Jesu Kristu. Singakwenda konke lokho lokwehlukile kodwa liqiniso lemaqiniso lithi uvukile Jesu Kristu uvusiwe ekufeni. Ngiko-ke lokho bazalwane emandla lesiphiwe wona ngokuthi kufanele sihambe siyoyimemetela leyo ndzaba. Encwadini ya-Isaya ke bazalwane sibona uNkulunkulu avetwa enhathimulweni yakhe, avela ebukhulwini bakhe kuze kuvetwa nendzaba yokuthi uNkulunkulu akanayo imikhawulo bazalwane. Sibona Isaya nakafika lana uNkulunkulu amboka ahleli endzaweni yakhe lalapho athi khona ekufeni kwenkosi uZiya ngambona uNkulunkulu ngambona sifakathe. Uma avela abona uNkulunkulu bazalwane siyatshelwa ukuthi wehluleka nokuthi utawumphendula noma utawumchaza kanthini lomkhathi nekumekemenge nekumanga. Njengoba nathi bazalwane sinaleyo nkinga leyo yokuthi nasekuthiwa nithi lo Nkulunkulu mthathu asenimchaze ukuthi mthathu kanjani, ubuthathu lobungcwele lobuphelele kanjani. Dingo leti bazalwane lokhanza thi angeke sikhone ukuthi sitivete kodwa igcineni kwako konke lokuthi siyehluleka ukutiveta akusho ukuthi bazalwane adikho atindeki kodwa uNkulunkulu solo uvelile kithi akuthathu lobungcwele aNkulunkulu uyisene ntotsana namayelo engcwele. Masiqhubeka siyakilo lihubo lanamuhla bazalwane nalo liyasitshela ukuthi asimemete sidumise sibabate uNkulunkulu ngoba usendela intfo letinhle sibantu bakhe ngokuthi uyakhuluma nje uNkulunkulu bese kuyenteka empilweni tethu njengoba uNkulunkulu bazalwane kwabonakala akhuluma ekudaleni kwemhlaba into tasetiyenteka nanyalo lihubo liyasitshela lithi sifanele ukuthi simdumise simbonge uNkulunkulu sakhe ubudlelwane lokuphakathe naye ngoba wasiphakathe uyawuqhubeka aze abe khona phakathe naphakathe. Siyabonga uNkulunkulu ngokuthi lithi lelivi akasiphi umoya wokubatigcili kodwa uNkulunkulu usiphe umoya wokuphumelela, usiphe umoya wemasu, usiphe umoya wokuhlakanipha, usiphe umoya wokukhona ukuguqula timo kuze ukuthi tiguqulwe siqhubekele embili. Siyaqhubeka kabazalwane sithola isifundo sethuke lesisevangeli lalapho uNkulunkulu asivetela khona indzaba yothando, uthando lolukhulu lasithandze ngalo lesivetela ukuthi thina bazalwane sithandziwe, thina bazalwane sibusisekile egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Lithi leli livi ngebhani lathi sakwaJohane uNkulunkulu wabeseso lithi lapha Jesu wabesesozama kwechasela Nikodema ukuthi kusho ukuthini lokutana kabusha kodwa sitshela ukuthi wehluleka lanaye ngokuthi aqonzisisa lokuthi lo Jesu lokhuluma ngokutana kabusha kusho ini, wehluleka ukuthi akuthole kwaze wafika isikhathi sokuthi kwaze wafika isikhathi bazalwane sokuthi iphele lenkulumo yakhe bana Jesu Kristu. Indzaba ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu usebenza esigabeni lesitolo kwalesi lesatiko. uNkulunkulu usebenza enzaweni lephakeme kwalela lesiyatiko nalesithotela nalesijwayele. Ngakho nase asebenza uNkulunkulu kumchaza kuba likhulu bazalwane asikhona ukumchaza ukuthi uNkulunkulu uyini njengoba sisho siva ukuthi nemakherubi ezulwini abehleli amemeta ubela athi ingcwele
amemeda ukuthi uyigcwele uNkulunkulu uyise, uyigcwele uNkulunkulu umoya, uyigcwele uNkulunkulu Ndodana, amemeda ukuthi nembala sibitiwe sabitelwa emthweni lengiyo lephilayo. Indzaba yaNkulunkulu ekusizisa abantu. Siyabona ke Isaiah lapha bazalwane asafikile ebukhoneni baNkulunkulu ngoba lithi lelivi lapho sebukhoneni baNkulunkulu kufanele singene nebungcwele. Siyabona ukuthi kusengafiki ubungcwele empilweni yakhe. Kwaba nokwesaba nechathatela angathi ukuthi kodwa utawungena bese kwendekani sewuthini. Kodwa uthi asangenile Isaiah wasuthi uNkulunkulu maye kosimile ngilongakaluphi kahle bathi uNkulunkulu ufuna bona la. Bamthatha walethani ilathi libuya elathini walibeka emlonyeni wakhe bazalwane kwathi asalibekile emlonyeni wakhe lelo lahle wasuleka wahlamba eboneni bakhe. Siyatshelwa ukuthi wabe sesawuthi uNkulunkulu esigabeni aseselafika athi ngabe ngiyawuthuma bani wakhona atholakale Isaiah ukuthi naku mina Nkosi uthuma mina ngokuthi nathi bazalwane nasingafunza ngokuthi naku Nkosi uthuma mina. uNkulunkulu utawukhona ukusithuma, uNkulunkulu utawukhona ukusisebenzisa. Sitawukhona nokuthi sivele kuye, sitawukhona nokuthi simconze simbone ukuthi uNkulunkulu ungubani. Siyabonga ke bazalwane ngokuthi sisaqhubeka nokufunza siyavetela lokuthi uNkulunkulu lo setitwini letintathu lesibona asebenza ngendlela letiningi letahlukahlukene njengoba nje nayo letifundo tethu tanamuhla bazalwane tisivetela tindlela letahlukahlukene. uNkulunkulu lavela kithi ngakho avela uNkulunkulu yise, avela uNkulunkulu Ndodana, avela uNkulunkulu Moya wengcwele. Siyabidwa ke bazalwane ngokuthi kude sikwati ukuqonzisisa uNkulunkulu nathi asingene kulesigaba lesiphakeme, nathi asibitelwe sihambe kulesigaba lesiphakeme kude ukuthi sitawukhona ukuqonza indzaba yalo uNkulunkulu lokuthathu lokugcwele uNkulunkulu lokuyise neNdodana naMoya wengcwele. Asithi ke sisaqhubeka bazalwane ngamunye nangamunye sisambuka simdumisa uNkulunkulu sikwati ukuthi utawufuneka ngokuthi sitilanze ebukhoneni bakhe ngalenye ilanga ngalesi lesikhathi ngalolu suku. Hayi babusisiwe labo labathi bawutilanza bamkhanze emile yena angumeli wabo, angummeleli wabo, ayiteka indzaba yabo ukuthi cha laba bageziwe nengadi yami ayekeleni bangene ekuphumuleni kwasimakazi wabo, ayekeleni bangene ekuphumuleni kwaphakathi. Siyabonga ke ngokuqondwele ngokuthi wena tinsuku ngetinsuku uyasibita ukuthi sithi sisakubonga ukuthi uNkulunkulu munye uyise, sisakubonga ukuthi uNkulunkulu munye Ndodana, sisakubonga ukuthi uNkulunkulu munye Moya wengcwele, uNkulunkulu lo wadala, uNkulunkulu lo wahleka, kuthi kube uNkulunkulu lo hlumelelisayo, lo uNkulunkulu lobeka khona, uNkulunkulu lokhona naNkulunkulu uyawuba khona. Asiqonze babantu bomgcwele indzaba nekuthathu bakho lomgcwele ngoba nembala siyakudzinga sisahamba kule ndlela, siyakudzinga sisakukhonda wena, siyakudzinga sisehleli kuwe uNkulunkulu wethu ngoba wena uhlala kithi ngomoya wakho sewusihlatile wasihlambulula ngaye Jesu Kristu umsizisi wethu. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu ngokuthi usendela tonke lento leti. Asimbongeni uNkulunkulu bazalwane, sihlale kuye, simbonge simdumise, sihambe naye tinsuku tonke asasemvulela ngokuthi ubuthathu lobungcwele. Haleluya. Sesitawuthandaza ke bazalwane umthandazo wethu wanamuhla. Emithandazweni yethu sikhumbula bazalwane emadayosisi lesisebenzelana nawo yaseBrekin lalapho sithandazela khona i-Diocesan Strategy and Planning Committee. Sithandazele ke bazalwane nalapho labayiholayo i-chapter ne-Diocesan Council. Sibize sithandazele nemisebenzi babantu bazalwane wekuthatha ukuthi kungene baphathile abasha. Sithandazela i-Diocese yase-Iowa, sithandazela i-Parish yase-St. John e-WQ, sithandazele Kevin Goodrich na-OP Kent Anderson bafundisi labakhona ababeliwe kulendzawo. Diocese yase-Swatini sithandazela sonke sikolo, sithandazele ukuthi kube nabothishela kuze kube nabantwana abatawubuta abatawukhonda. Siyathi bona ukuthi kukhunyana bazalwane njengoba nje sisesikhathini tawu-COVID, kodwa siyathandaza ukuthi uNkulunkulu asivulele, uNkulunkulu asembulele, uNkulunkulu asendlalele. Sithandazela nomfundisi wabo labasha
baka-Sunday School umfundisi Ntokozo Nzumanze sithandazele nebandla eligogo lesigqoko sethu lesibukele ukuvangela sithandazela-ke nayo i-Highfield ngomakhelwane bethu sithandazele i-parish yaseTsakani i-All Souls leseTsakani sithandazele Emmanuel Molefi umfundisi wakhona sithandazele nebafundisi bahleli ekhaya nalabo labanama-license ekusebenta ngisho sebakhulile siphinde futhi sithandazele ukuthi libandla lifake isandla ekuthenini bantwana bafunde babonoliba loya embili ngendlela ungcwele Nkosi Somandla Mazulu wamebetela bukhulu belibito lakho lengcwele yise lentosana lakwalo engcwele awunkosi simakathe wena longadalwanga umuntu wena lomangalisanga lokweqile ungiyise lowethembekile intosana lekhontako namoya lophilisako uNkulunkulu longcwele umuhle awunamkhawulo nedinganiswa uhlangeneza wonke neluthando umdali wethu nesizathu sethu ungumsinzisi lolungile umnxuseli nemuphi wetipho takamoya kungako usibita ebandleni ukuthi sibe munye sende Nkosi ukuthi sibe munye sibantwana bakho uNkulunkulu wakho konke usibitile uthatha umngcwele usekesalungiswa haleluya siyakudumisa Nkosi haleluya siyakwabata simakathe miso ayihlale njalo kuthi 28 Nkosi uthathu lokuthandzekako tonke tinto letinhle endaweni nasemseni wakho tivela kuwe tiphindze tibuyele kuwe uthathu lokungcwele tivela kuwe babe nemdalo konke tivela ngawe ndodzana nemsinzisi wethu tiphindze tibe kuwe uthathu lokungcwele tiphindze tibe kuwe moya longcwele losihlatayo asihlale njalo sikhumbula khona bekugcwele lokuthathwa etimilweni tethu ngoba nasibhabhatiswa sentiwa emadlodzana eyise sentiwa tindlalifa kanye nendlodzana sase sentiwa emathempeli amoya longcwele ngakho-ke sithe Nkosi siguquke sibe munye naNkulunkulu munye siqhubeke sente umsebenzi wakho emhlabeni lovele usidalele futhi siphile kuwo sibe nekunqoba ethu yonke sinakekele siyithande ngosiyethokoto ukuhlakanipha kwakho umemethela livi lakho ekuhlanganeni kwekuthuba naNkulunkulu simeme enjabulweni lakho okwatiwa ekuqaleni wenta kube nentubekela phambili nensinziso ukuze sibonakaliswe ebunyeni lokusebentini lehlukeneyo kukhona losinika yona siphethe ngalokusobala ukhosi nebuthathu nenkolo nemisebenzi yethu sinelithemba lelingabulali neluthando lolubeketelelayo sithandazela belibandla emhlabeni wonke ukuthi libe munye njengoba wena simakathe omunye sikhulekela uhulumende nebaholi bonke emhlabeni ukuthi babe nekutikhandla nebuntu njengoba nawe simakathe utikhandlile waba neluthando lwendalo yonke sithandaza simelana nebudlova nebudlangudlangu nebukwata lokusikakile sende sonke sifune kuthulela konke konke simelane nemandla nemisalela yamahazane sisemukela kuphiliswa kwethu nekuvikeleka kwethu kuwe simakathe tinsuku sisamangala nebungcwele lomthapho sende sikhumbule ukuthi Kristu utawubuya ndodana bandla lapho netinto leti titawuqala tembuleke emehlweni ethu ngakho-ke babe nonemusa yamukela imithandazo yethu lesiyiletha empilweni lenkonzana yakho umsinzisi wethu Jesu Kristu losisaholwa moya wakho longcwele phakathi naphakathi amen.